жылларға мұралыя бір астыларың орто түлге дойдым отыма митчилері ор бичіге нелақсын олаттыр ойу бичіге кірбадан кіргіттір бұдан жылларға мұралыя бір астыларын ден үңен сүктен түрнісі сүгіріп бітінен жоллақ тамтырғылақ чыранақ қымын айды қарығала баран жетері хатта олын көк түлін төртетіптерін күжігінен кевісті. Үс сақа өскү илигине, төрт сақа төрү илигине, орто туру дойду 35 бестерін устара, отойду ихилле иликтерине, ағы сийләқ сағалақ ханыя дойду, айыллы бұта әбіті үхі. Ортотунан ойон тақсыр күннәқ, оқтон барамматмастақ, уолан бүппет улақ, үтө маны дойдуға, иннинен сірейдәқ, икки қарақтақ, үескетін түрөтін ден, аналақчын қотун, аман өхін, амалыя турбута, әбіті үхі. Сахабыт сире, андойдуга жубардақтымны кығынынан, бараммат бай қаратытынан, кыланнақ күнді түләғінен атырар, қар мұз дойдуну итчіләбет, сыластыынабыт, өбігелері бет барақсаттары, таңастара саптара, тоғыттағыстымны тан күхіңі саскы сілбектен, құрыс тылтан, отыйын куяғыттан, ити сілбегеттен, күн отын сыралыттан қарыстыра. Қас бірді кечелі біт, анылы біт сиге, оғуыры кергеле, кухаған жайтан көміскүре.
Кайдах курдук керени, эгерге жирекен, охур мандар оюта, кустук ара сөңүнен жерелиен, жерегелген буола күлүмүрүдү оңюра. Айытына, айылгаттан бериллер талан, норуот керегатардыгыта бар буолан, өбүгелери бит бихиэхэ, үрүдүк культураны хаалларан, субу күңедылы, сахалы таңаспытын кепти кетен, төбөбүтүн үрүн күңе өрө көтөгөн, иннибит диекки жохуннахтык кардыылан келлибит. Саха жоно, ухун кыһынна хабаран тымнылах дойдуга олохтоох буоланнар, эрэйи кыһалганы эҥээрдеринэн телен, ыараханы эттеринэн хааннарынан билен, күннээҕи кыһалгаларыттан аралдьыйаары, үчүгейге үлүһүйен, кереҕэ тарыдыһан, айылгаттан бериллибит жоҕурдарынан, уустаан ураннаан, бииртен биир көрүөхтэн эриэккес оҥоһуктары аян, чочуян таһаараллара. Күн бүгүн өбүгелери биттен бериллибит сахан оруотун, өйүн санаатын, уухун уранын, бүтүннүүтүн, уран тарабахтаах уус дьоннорбут, аян тутан илдьэ сылдьаллар. Саха мааны дьонноро, уустар көмөлөрүнен, кенилер өркөн өйдөрүнен сахан аруота, бу ухун чыскан кыһыннаах дойдуга, балаган желенен, сыһыары хотоннонон, сүгеленен быһахтанан, билигин сакалы диэн ааттыр иһиттенен хомуостанан, омуктарыттан эре ураты таңастанан саптанан, төрүт культурабытын үйеттен үйеға чочуян, сайыннаран, уустар көмөлөрүнен, киһи хара буолан, инники олохпутугар, үчүгейге эре үлүһүйен, кереҕэ эре тардыһан, бу күҥҥэ түйен келлэхпитебэт. Бүгүҥҥү үтүө мааны өймөкөөн улуухун олоңко ыһыаҕын киэҥ туонатыгар, сахабыт сирин арас муннуктарыттан, аяр тутары талааннаах дьоннорбут, иистэнньэҥнэрибит сахалы мааны таңнар таңастарын, төрүт омуктар мааны таңнар таңастарын иилине кетен, күн отугары күлүмүрдэн, эһиги иннигитигер тахсыахтара, хас бирди уран ус истеннеŋи, ытыспыт сылас тыаһынан, уруйдан айхаллан, көрксүң диэн күндү көрөөччүлэрбититтэн эһигититтэн көрдөстөхпүт буоллун.
Бүгүнгү саха таңаһын күрәгәр, төрүт омуктар далбар таңастарын сыналыктара, көрүөхтәрә, истиэхтәрә, биһиги убастабыллах жүйүлүр сүбәбит. Петрова Светлана Ивановна, история билимен кандидата, Максим Кирович Амосов атынан Хотугулу Илинги Федеральный университет Тылуанна культура институтун доцена, Россия художниктарын союгун члены. Решетникова Айталина Николаевна, Емельян Ярославскай атынан музей директорын солбуячыта, Саха Республикатын культуратын үтөлә хүләһете. Куличкина Анастасия Еремеевна, Ағайық Ақсаннақ Народтары Союзтарын төмсүйтін бірседәтілі, Семех Народ айымнетін кейінін арктическай салатын үләхеті. Жүйілір сүбәбет үләтін сағалыға, күнді көрәтшілер бет бұқа бары, сақа мандар таңағын, төрі томуқтар, ағуар жарға таңастарын, көрі қайын, сәрге қайын. Убастабыллах көрәтшілер, онны убастабыллах бейге көрәк бітігер күтті кәлбет ылжыттар бұ, толықтоқтар. Егіне бұл Ыгық самай бастың көрәғінен сақа оны түрі толықтақ нұроттар таңастарын көрәғар кәлбекетінен ағырды лебін, онына білеген жа көрәқпетін сағалы бұд. Бастақы түйімәғінен, түйімәқ, офсенен көрәқ үз түйімәғінен бар еға, бастақыта үгес бол бұд, он әттіз, оны ақсыз үйетәғі ұлықтақ нұроттар таңастара, оны сақа таңаға дейін. Иккис түхімәқ болуы жекерген онына түмсүйлер таңастара, онына үхіз түхімәғінен бігі келлер дебет әр жоннор таңастарын. Тоғы жетақаны бігі әр жоннор таңастарғар білігіне ме ұлақан болғымтану ұрақ бұтын нада. Бұл күрәқтерге сақалар онына түрі толықтақ нұроттар бары бірге көрестәлілер. Бастакытнан ғырабыт, сөргүтü аяр түмсүттен Ефремов Иван Николаевич өбіге ситемедиен коллекциятын. Белемненер Игнатьева Ольга Романовна. Ефремов Иван Николаевич қаңала сұлуғын төқтіріттен сылжар. Музыка. Любой музыка на это не. Сөргүтü түмсү таңастара бұл 10 ақсы сөйтәғі сақалар кетәсіл жібіт таңастара тері, оғыру, онына күндітілі ақтан тігілді біттер.
Хуак, апа. Так. Билигин бөлümненер киирер Игнатьева Ольга Романовна хаңалас нөмүгү нәһилегиттен бөлümненер Гермогенова Антонина Алексеевна. Билигин тақсар Гермогенова Антонина Алексеевна хаңалас улуха нөмүгү нәһилеге. Игнатьева Ольга Романовна. Хаңалас улуха бөлümненер Захарова Софья Константиновна Аллара қалыматтан сылжар. Захарова, Игнатьева Ольга Романовнаны күйтәбит. Қаңалас нөмігі бахалысты түрген хоғыстық күттачылар тақсан яғат. Біреме бит олық үгім. Күттачы олу сәлбәк. Ағуғын күттачы бар бүгін. Игнатьева Ольга Романовна. Хаңалас нөмігі түттен сылжар. Әме көріргі күрдік 17 үйетәғі сақа бұлырғы таңастара таңалай сон. Онна олтағынан ити ұмылақ қотойдоқ сон дейін. Ұнақ түрітеттен тегілі бет таңағы көрдігіт. Бұл бұлырғы сақа жақтарын таңаға таңалай сон. Әркі жақтар таңаға, оғы таңаға, әме бұ қаңалас, онна меңе қаңалас, дойды тұттан болулы бұт таңастар. Барыта тиреттен, тігілі біттер. Оғыруа сімәқті ақтар. Так, білеген. Захарова Софья Константиновнаны күйтебет орта қалыматтан. Аллара қалыматтан.
Буон тоқсы сүйеттәғі кытылақ сон, жаба кібергеғі, онына өттік семеғі. İtinne killer eşçiler joңутун bahalısta ispeheginen killerin atıttar kire turollar. Atların manna behegi bilbepit. Tak tokto. Biligin öngürabıt Ivanova Fyokula Romanovna'nı. Ivanova Fyokula Romanovna Tompol Uhut'tan sılcar. Kires Kavcayı. Кирес Калжайы Томполугуттан Иванова Фёкла Романовна. Белемненер Захарова София Константиновна. София Константиновна белемде. Кирин. Захарова София, bu Allara kalmattan sılcar körügü kurduk emiye dalganlar tangastarın kıhıngı onna sayıngı tangastarın onna çukça tangan tikpit tiritten Bereke dalganka onna Omuk tangastarın agaya kaksannak norottar tangastargar ülelehenerer. Bir ulakan master. Kim gelir? Билеген кирер Никанорова Ольга Романовна, Горной Улуха. Bu kiren tağıstadı, sahaymak. Otuları ıdın, Filippova'nı korkuyu vardı. Никанорова Ольга Романовна ületin körögöt. Горный Улугуттан сылжар. 19 сүйете буктақ сон жүйүйте.
бу отой үгэстаңа болбата билинги кемге кетилен сөптөк жабакы бергелек онна буктак сонно көттүк симактак таңас. Билигин кирер Дарьянова Афина Николаевна Анабарулуга. Дарьянова Афина Николаевна. Агаяк Аксаннак народтар представительлери. Мастерица Дарьянова Афина Николаевна представляет костюмы, семейные костюмы, женский стилизованный костюм, эвенкийский, также девичий эвенкийский костюм, а также традиционный мужская даха из волчьей шкуры и женская даха из оленей шкуры. Кың таңастар табатырититтен бейлере митен табатыритин таңастан илилеринен имитен кың таңас үрдәши диктигилли битени. Белемненер Тимофеева Мария Васильевна. Момолуттан хиджан. Ыңырабыт Тимофеева Мария Васильевнаны. Тимофеева Мария Васильевна момолоһуттан сылжар, эгиннеги тигер эмие 19 үетәгы буктаак сон, жүһүйүтә сахыл кытылак, жабакылак, жабакатын карата онда үрүңе мен сахыл тыһыттан тирититтен тигилибит, өттүк симактак. Шадрина Вера Гаврилевнаның ырабыт, Белемненер Николина Мария Афанасьевна, абыйлуыттан.
Шадрина Вера Гаврилевна. Белегин Такар Никулина Мария Афанасьевна, Майорский национальный наследник, Абуйский улус, село Кабергене. Мария Афанасьевна представляет эвенские костюмы, семейные, номинация «Семейный костюм», комплекты. Карсанова Татьяна Николаевна белемненер. Бутаңастар таба сарытыттан тигиллибиттер, оғуроннан кергетиллибиттер, сайыңғы таңастар. Бәйіні мұқта сайыңғы таңастара. Абы юлуға. Нағын Равут Карсанаева Татьяна Николаевнаны чурапчылуғыттан. Карсанаева Татьяна Николаевна чурапчы улуғығар биллер мастер, республикаға биллер мастер. Кені бұл сақатаңағын онолоқ соннырын, бұқтақ соннырын, ан бастан жа үге сылығыру тұғар сөпкі теген тахар бұт мастернан біліне бит. Кені чурапчы улуғығар сүрді ұлақан сақатаңаға дейін түмсүйіні тәріен үлелеті хаджар. Бу таңастары билинги кемге ыгыктарга эбетер маны кемнерге кетек кысып. Лебедева Виктория Ахтамовна Томполугуттан белемнен. Татьяна Николаевна бутаңастары гарсиеген тарбаған бөрі тирилерин тұтты бұд. Бобыра тирите, көстер. Оннотын билинги кем тугунан норка тирите ме көстери. Көрсүң Татьяна Николаевна Карсанаеваны. Норо Саха Республикатын Норотун мастара.
Следующий участник — Лебедева Виктория Ахтамовна, Тампонский район, село Тополиное. Представляют эвенскую одежду родовой общины имени Михаила Степановича Лебедева. Семейная одежда. Женская меховая даха, сшита из оленей шкуры. Представлена мужская одежда, одежда детей, также зимняя и летняя. Зимняя одежда сшита из оленей шкуры, летняя одежда сшита из ровдуги. Шапка у мужского комплекта, шапка из меха тарбагана, унты с орнаментом в технике меховая мозаика. Мужская меховая даха, шапка из пыжика оленя, унты с орнаментом, традиционным эвенским орнаментом. Женская меховая даха, также в комплекте имеется сумочка, белые унты с орнаментом, шапка соболиная. Также представлены детские костюмы из ровдуги с традиционными узорами, орнаментами, растительными орнаментами. Спасибо. Степанова Раиса Васильевна білімненер білген. Ыңырабыт Степанова Раиса Васильевнаны Жокускай кораттан. Бу 19 сүйеттәғі әме бұқтақсон, оғырдақ бұқтақсон. Көміс сабынан тигілді бет. Бу маннық сон білербі күрдік Америка музейгер бір экземпляр тұрар. Ол оны қойын, жүйен біліңі мастердар оғырдақ, бұқтақсоны сүрдәқ әлбәқтік деген әрелер. Бу сон ойоғығығар өттік симәқтәқ. Өттік симәға дейін ите арас тұттар маллар илілі сылжар кергеллері. Кене оны өттік симәғар илбет. Онына жабақы бергәләқ, оғырдақ, сүрдәу шейме үтіліктәқ. Бірі тірейті, бобыра тірейті, божулақ. Ыңырабыт сынаға Элякова Изабелла Иннокентьевнаны. Элякова Изабелла Иннокентьевнаны ыңырабыт. Бу кәлелерді. Бу табалақ аттақ керенерелер көріңері. Элякова Елизавета Изабелла Иннокентьевна таттылы ұғыттан сылжар. Кені бұ қотугу сақалар таңастарын, тымныттан қопот таңастарын теген республикаға білеген оттон биллер мастер болла. Әйге манна көріғыт күхіңі сағаняқтары, бергелері, сутуруолары, сылжалары түйләк барта. Изабелла Иннокентьевна некихер Ағардалян кебе қайын кеніне. Кене бұ аянеттар таңастарғар күз көлелән әрер. Сақа таңаға, қотығы таңастар арастар әлбәқ. Құлыбыр бұ күннәға кетер таңастен, ұруға кетер таңастен, аянеттар таңастара дейін, сер туым таңаға дейін. Оны республикаға ан басықынан бұ аянеттар таңастарын Тахарда Изабелла Иннокентьевна Элякова таттылуға. Кенеқа ұтыс тұғынан ағардалян кәбе қайын. Молодежтар, сен атақсың, оны көрдірін.
Bu manna taba tiritte, beder tiritte, kis tiritte, bu bura tiritte, börü tiritte, barta tutullu bud. Erkihi belepçilek. Bu beder tiritte sağanyak ottan sağmay manı sağanyak bolar bulurgu öttüger bay jonlar itiniketeller. Onna ottan sakatanga bolan baran kini ürün kömüs kurdak bolar. Onna ja wastaq ütülük bihigini tımnıttan karıstabıt. Bu wastaq ütülük bir tarastarın tigen köddörbüt. Bergeheleriger bu sыңақтақ bergehe, çompoy bergehe, jabakı bergehe, korok bergehe barıta var. Bu manlık tanahı Isabella İnekinçevne duguydaŋa uhun ayanıgar belekten turar, onu higi kinaga körbüp buluqtaqıp, kini bu taŋahınanca ayanırgar sürdaq işiges taŋas çiyen beleten turar. Biligin barar Parfyonova Karolina Petrovna Хаңала Сулугуттан. Белемненер Никитина Катерина Васильевна Булунулуга. Эйги көрөгү тонтоксу сүйөтөгө ме буктаксон. Бу сонунтун ар саргатыр бут сон олон кого тоюллар, кин туһунан ырылар баалар, үйәннер баалар. Онна бу кине Каролина Петровна жа ар сарга атыр бут корок жабака бергени тикте. Бу чапчура кергеллек, сон ихетиңинен тигилливит. Онна билен турар бу сон бөрө божулак, онна үрүн көмүстөнүң оһуллубут өттүк симектак. Следующий участник Екатерина Васильевна Никитина, Булунский, Улус, село Найба. Мастер народных художественных промыслов Республики Саха-Якутия представляет эвенские костюмы из Ровдуги. Belemnener Zakharova Anna Ivanovna. Kündü kostüm kördüröçüler bahalısты hege atıttar biremelerin emeğe karıstan sığınağa kördürön baran türgön hoğustuk taksın.
сынағын рабы Захарова Анна Ивановнаны том полуға. Захарова Анна Ивановна том полуғыттан сылжар. Белемненер Колесова Нюргияна Михайловна. Колесова Нюргияна Михайловнаны амалуғыттаның рабыт. Белемненер Борисова Марианна Спиридоновна. Колесова Нюргияна Михайловна. Амалуғыттан сылжар. Эги көрөгөт бу 19 үйе бүтүтүнагы, хүрбәһис үйе сагаланытынагы, биһиги кэһичикта каладай бутун. Аныгы кемге, аныгы хыактарга камагатык кетиллер, бу сахатаңаһын мааны таңаһа диэн аттанар. Кини бу таңаһа кытта биллен турар кылсалаппе, онна саал булат банылын сөп, бастыңа кетиллен сөп, оннуттон бу европейский элемент жабо 19 хүрбәһис үйе сагаланытыгар сүрдәк күскә кирен турар. Белемненер Борисова Марианна Спиридоновна. Таксын ағын рабыт Борисова Марианна Спиридоновнаны амма бөтін үттен сылжар. Эйги көрөгүт жемия билинги кемге кетилген сөптөк кытылак сон жабакы бергеһе эрки соно онна бу мааны каладай кехетчик. Буктак сонугар бу кини кокоро онота сүрдашили колоро хежерин көрөбүт. Кини өттүк симактак оннотон жабакы бергеһэллээх. Бу жамааныга билиңи хөкка кетиллен сөптөк, maaныга кетиллер каладай кехичик. Былыргылы быһынан тигиллибит, дэйбирдэх, былаттах, бытырыстах былат ити хүрбәһис үйе сааланытыгар олус күскә кирен турар. Мактал. Билеген сынаган рабыт Борисова Марианна Спиридоновнаны амма бет тикини көддөрдө. Билеген Пахомова Ирина Константиновна Усияна Лухуттан Бахалыста сынага. Белемненер Кириллина Антонина Степановна.
Борисовна. Зеленое платье, халяпалак. Пахомова Ирина Константиновна, кини Усиянаттан сылжар Саха Республикатын оротун мастара. Онна бу кини тигитин уратыта диен эме таба тиритин үрен таңастан сүрдә хүчүгәйдик былыргылы тигер. Он өссө кенники биремега аныгы таңастарга үлелән эрер. Кытыга турар нерпа тиритин ген тигиллибит таңас бу аныгы кемге кетиллер эдер чаканаллак таңас болар нерпа онна сары онтанын огуру тигитин сүрдә чөйдик жөреләбет. Таңас сайыңы табатерититтен тигиллибит сүрдә хүчүгәй огуроннан барыталиннен тигиллибит огуроннан тигиләк. Сынаға ыңырабыт Кириллин Антонина Степановнаны. Кириллин Антонина Степановна, Сунтарулугуттан сылжар. Бу кини эркей таңағар кыттықтақ. Ден сурулайжар. Огынан барантан қандық бары рекке кені жақтырдақ болар. Олихин бұл мие маныға кәтілер кытылақ соны көддірір. Эйге көрір жабақығыт бұл нерейтеритіттен тігілібет. Онна нерейтеритіттен тігілібет үтіліктәк. Мойторуқтақ. Бидерген онтақсын. Бұл біліңгі кәмген қолабыр тымныга, қамыга, әбетер күхін саас, жабы маннық сақалы сайбатчы қамығырттақ бұтына бейгі бәбі тамық бұтын таңағын күзге тағар еті біт. Білеген ұңыра бұт, Быканова Мария Николаевна, әме Усмайаттан сылжар. Усиянаттан сылжар. Бу эме Саха Республикатын оротун мастара, котугу таңаска күстәкті күлелер биһиги мастар быт. Быйылгы хаққа бұ жабы бұқтақ соңғы жүхүйі әлбәқ болбуд. Бұ бұқтақ сон эме көрөбі көрдік Америка музейгар турар. Оғырдақ бұқтақ сон жүхүйіті қыл көмісабынан тігілді бет. Онына өттік сімәқтәқ, теңістәқ,
Tüy kacahannak. Bubura kacahannak. Onun üstü cebakı bergehelak. Kapitonom. Так, он что? Попова Прасковья Карповна, Анабарский улус. Сергеевна Надеждина Татарова, Джоннору Ганарелле. Хеп. Ага, белем. Ага. Попова Прасковья Карповна, пожалуйста. Сергеевна. Анабар улуутан сылжаллар. Көрүңере бу полностью отой маған таба тирититтен тигиллибит таңастар сүрдә хүшүгей тигилляхтар. Ыл же керген таңаха. Олох үгес таңаха болбата колгынан баран билиңи кемге кетилен сөптөк бегини тымныттан карыстыр же таңастар бу таксан кеддилер көрүң. Таба тирититтен. Bilingi kemge ketillen söptök kıhıngı tаңастар. Beylere kihin tirihigi gadyan bu manna bu kutugunur ottar kanık da fabrişne imitini tuttubattar. Beylere bulurgu nimanan ililerinin barıtın imiten tаңастан tikteller. Onun otoy kaygalлах soğuk. Soğuk bolar bu. Wanna billen turar anıgı eder ki boların bıhıtından kini bu betin killeri itin sürda şuydu killer bit dalgan omuk ohordan kur ongor buttar malajastar wanna da billen turar kini ataktarın tаңастаран emi şuyduk tohtan körün öyden körüyor kanada otoy bulurgılı tügektek tigilek atak таңастара. Молодецтар мақта. Так, билигенің работ Сергеева Надежда Викторовна менге қаңалас. Менге қаңалас улуғыттан. О, молодецтар. Сергеева Надежда Викторовна менге қаңаласка бағаяқ сылтан беттәқ әмие сақатаңахан сүрдәқ үрдік тахымға тахарды жеққа сөп. Кені жақтар бұқтақ сонын әрі тікпет кені өссі онны жөрелен қас бірді соннырғы біліңі кемге кәтілден сөптәқ әр жоннор таңастарығар сүрдәқ шөйді көлелі жар мастар болар. Көрөргү курдук манна өң жүхүн жөрелехитен аха чүгей. Саха бәтім майгыта бу өң наха көстөр. Олата Erjonor tаңастаргар көрүбүт манна булыргы бу белепчи ден. Эти уңа қаңас сылжар кылык катап сытыйбатын ден эрде кии жактардаганы бу маннык белепчилери кетер. Ол ону аныгылы жүhüyü сүрдәк чүгәй. Оноттон сакатаңа болла да кини онолак болуктак. Эбетер кенненен, эбетер икко йогоһунан олонота бу таңастар кеме сүрдәк чүдик көстөр дек кыһып. Билеген сынага ыңырабыт кимитер? Сөргүтү түмсүүнү.
Сөргүтүү түмсүү кенниттен Кирияға Карякина Галина Егоровна Жокускай Кораттан ағаяға ақсаннақ нұроттар представителлері. Бу балар уже тахсырыктара димарын бар экен я. Булатова Бипита, Колодесникова Ольга Федорова мандык барабыттар. Сөргүтүү түмсүү эме багаяк сыллаактан бетте республикага онна Россияга бээлерин айымныларынан биллибет түмсүүлөр. Бу түмсүү аныгыдаганы таңастарга онна Бұлырғы 17-18 таңастарға жүхүйен үлелі сылжалар Салаячы Азияна Филипповна Харлампьева. Бұл саха маны халадайгар анаммыт коллекция, кружевной полотноттан, маған солко таңастартан, бәтиттен ойулақ, жаккарт, сымнағас таңастартан тигілі бет таңастар болар. Бұл маннык таңастары білден тұрар, жұры киелерге, өрек бітерер выпускной балларға кетек қысып, қада кетек қысып. Коллекция барыта атақ таңағар тие толкуйданының оғылды бұд. Әйгенне кетігер Ефремов Иван Николаевич. Мен республика мастара истеннен бәті мен саққа таңағар бұл кәннекі кәмге күзге тақсынырыр. Bir бейгі ұлақан мастар бұп болар. Бәйті истенер. Так. Билеген білімненер Алексеева Надежда Сергеевна ол кәнеттен бейге үңіріақпыт. Билеген тақсыға Карякина Галина Егоровна Жокускай Кораттан. Хотуға ғаяқ саннақ нұроттар представителлері. Алексеева Надежда Сергеевна үңірабыт горна юлуғыттан. Горна юлуғы.
Алексеевна Надежда Сергеевна горный улуһуттан сылжар. Эмие бу кытылах соңго анаммыт билинги кемге сөптөк таңас жүйүйте болар. Сайыңы жабакы беркеһе. Онна өттүк симага. Бу сону кергетер өссө билинги сөптөк бу огурондан кергетилли бит сумка. Следующий участник Сергучева Виктория Петровна. Аймиконский улус, село Тамтор, представляет одежду эвенов Аймиконского улуса. Жие керген таңагар Сергеева Сергучева Виктория Петровна жие керген таңагар көрүң эймекен тамтаруттан сылжар көрүңөрө бу жоголор үтирге биттер ақан сарыттан тигиллибит сайыңы кетер сайын ыактарга кетиллер таңастары мааны таңастары тиктибит эдерие молодежьтар түт оголо кыя манык тигер жениме аджакай молодежьтар Колодезникова Ольга Петровнаның ырабы туусалдан улуһуттан. Готовится Куруилова Варвара Ильинична. Колодезникова Ольга Петровна бу хүбәһис весалынтнагы онолоксон кебинен быһыллыбыт сүрдэх билиңи кемге сөптөх түккетиллер онолоксоннор көрдөрөр. Бу сону биһиги күннәгә таңас быһытнан эмие сөрүн күн ардактак күн эмие кетиек бүтүн сөп. Onu ihinen bamya barkattan tigillibit kaladay dercühüylere olata polnay komplekt pan barkattan tigillibitler bıhılak. Bu koleksiya manlık barta bir kompozisiyalar bir cühünnak bolukta. Sürdağ şu yemek ördürü, onu tigitin kaçısıvata köstür. Молодецтар. Спасибо. Следующий участник Курилов Макар Семенович представляет работу «Костюм мастерицы» Куриловой Варвары Ильиничны, Нижнеколымский улус, поселок Черский. Курилова Варвара Ильинична, пожалуйста, представляет традиционный юкагирский зимний костюм, который состоит из распашной дахи, имеет передник, торбоза и головную повязку. Традиционная меховая одежда юкагиров имеет оберег в виде чередования красно-черного меха, сшито из оленей шкуры. Таба тиритинен тигилибит таңастар быйылгы күрәккә сүрдә калбактар олы сүчүгәй. Ыңырабыт сына Федорова Варвара Дмитриевнаны сунтарылыһыттан
Манна хиги көрөгөт көңгө эркихи таңаха. Онна кытылаах соннор, онолоох соннор. Онна бу сунтар бай жактарын сонугар майгыннатан сахыл тирититтен истен тигилибит сону. Аныгы кемге камыга кетилден сөптөк сон эркихи таңаха. Белепчилэх эмие сахыл тыттан бергелэх. Этербестэх. Остаа түлүктэх. Бары бирге кирин. Бары бирге кирди бит. Бары бирге кирин оғын. Этикенттен бары бирге кирин. Кытылаақ сон. Сейчас на сцену приглашается творческое объединение «Кружок», Черские сказки, Нижнеколымский район, руководитель Малышева Дарья Васильевна. Скайдары көйтәбет, түргі хоғыстық тақсан ең. Біремебет уже бүтін әрір. Коллекция представлена эвенскими костюмами, эвенскими и кагирскими костюмами. Первый костюм – эвенский национальный костюм из Ровдуги. Второй костюм – чукотская кухлянка с песцовой каймой. Третий костюм – юкагирский летний наряд из искусственной замши. Четвертый костюм – эвенский национальный костюм из Ровдуги, украшенный бисером и тесьмой. Головная повязка, северное сияние, сшитая из бисера, тарбаза, сшитая из Ровдуги, украшена бисером и мехом белого горностая. Также вы увидите в руках у мастерицы, у Дарьи Васильевны сумочку из меха, сумочку из Ровдуги, украшенная мехом, хвостиками белки и с оленями камусами. Так, сенағын работ Егора Валдана Иннокентьевнаны усалдан улуға. Белемненер Слепцова Наталья Петровна, Верхоянская улус. Валдана Иннокентьевна, әме бөлгес таңағар коллекцията. Бастакы коллекция бастакы таңалай сон. Таңалай сон мостақ бергәләк. 2 сон әме бұлырғы жақтар соны. Бұл Михаил Михайлович Носов кенегетіттен альбомыттан Жүхүйенің оғылы бұд сон, бабойнық бергәләк. Оны 100 сон анығы синческай сон дейқі сөп. Бұл боллағына бергәті тұс салтыға, онына норка күтілақ. Алданы Иннокентьевна бәйті реконструкциянан жарықтанар. Олата бұлырғы таңастары кенілер тоқ барынан, қартынаттан, музей фондаларттан боланнар бұманлық онны көрін олығыран
үлеләбите эме казда сыл болар. Эме саңа үлеләнер эдер мастардарга бихикилләре бит. Соннору не барта түүләк. Түтін бәті митер. Сынағын рабыт алданын кенчемнаны мастары. Бәті ме бұ кәтәхі жер таңаға 19 сүйеттағы бай жақтарын таңағын көпуялан теген кәтен тұрар. Оның ке алданын кенчемна беймақтана бұд, бейге бұ бүгілер бүт таңағын біліңі жоңғы қайдақ барынан көрдірін, оны анығылы кемге кетерден тиген көрдөр бүтүгер. Мақтал билеген сынаған работ Слепцова Наталья Петровнаны Верхоянский улуғыттан белемненер Харина Татьяна Михайловна Томпол улуғыттан Слепцова Наталья Петровнаны сынаған работ бағалыста. Бу анығылы истиллях сон дейбет, бу маны жабақы бергәлләк, онна курдақ, кис, күтілақ, анығы ұқтарға, анығы үтчаттарға аналлақ современный таңас болар. На сцене участник Харина Татьяна Михайловна, Тампонский район, село Тополиное. Представляет одежду эвенов Тампонского района. Татьяна Михайловна представляет два костюма. Первый костюм на медь, джугани, лето. Костюм украшен узорами, которые символизируют птицу кукшу, род кукуин, восход и закат солнца, жилище традиционное чородю, белый олень счастья, черный олень богатства, белая бабочка чистота, орнамент паука. На сумке представлена изображение птичка кукуин, это тотемное животное рода. Второй костюм бибугу, моя родина. Сверху на костюме оберег из белого, орнамент из белого оленя, счастье означающее, орнамент черного оленя, богатство, а ниже идут Тополинские горы, жилище традиционное Луму. Также имеется орнамент, символизирующий чубуку горного барана, орнамент абыга, хозяин найми, медведь. Костюмы сшиты из ровдуги, имеет кафтан, налеке, шапку, капорообразную и торбоза. 응рабыт белемненер, 응рабыт сынаға Стручкова Елизавета Афанасьевна өймекөн орта балаған сириттен сылжар. Стручкова Елизавета Афанасьевна белемненер Яковлева Прасковья Васильевна өймекөн улуға. Стручкова Елизавета Афанасьевна өймекөнтен сылжар мастер кене таңалай сону жүйенің орбут онны жөрелен ура беркелек. Замшаттан тигилли бет, онна оғыруыннан кергетилли бет. Бу анығылы стиллах сон дейққа сөп, тоғыжы тақына бұ манна бір үкәләқі бет. Алтан кергеннен кергетилли бет. Нағын работ Яковлева Прасковья Васильевнаны өймекөн улуғыттан белемненер
Абрамова Антонетта Егоровнаны кебей улуһуттан. Яковлева Прасковья Васильевна Имекайн улуһуттан сылжар. Көрөгө курдук эме 19 сүйетәгә таңас буктак соңгы җыйын оңыстыбыт. Сахыл кытылак, жабакы теме сахыл каралак, тыһыттан кәтәктәх. Абрамова Антуанетта Егоровна, Себянкёль, Кобяйский улус, представляет женский венский костюм, праздничный костюм, сшитый из ровдуги, собственной выделки. Костюм состоит из кафтана, передника на ляке, торбазов и капора авун. Также имеется сумочка, мастерица сама шьет, делает выделку, обработку меха, ровдугу сама выделывает. На переднике у нее есть кисет и игольница, как и требуется на женском костюме. Все принадлежности мастерицы на переднике. Николаева Екатерина Семеновна, Имекайн улуһуттан Семерина Семеновна Николаева Имекайн улуһуттан ыңырабыт. Онна Белемненер Степанова докторы Марьяна Вячеславовна. Имекайн улуһуттан Николаева Семерина. Кыттар эме бу кытылак, сакалы кытылак соңго жүйен кырса передин туһанан кини жабакы. Тикпит оны өттүк симегар кырса тумсун белие ымы быһытынан киллер бет. Сенаган Равыт Степанова Марьяна Вячеславовна Татылуһуттан. Степанова Марьяна Вячеславовна Таттан Сылжарами Республика биллер бир бәте аныгы таңаска стиль сақалы стиль икілдер бит мастернан биллер. Бу таңастар оюлара Барыта Марьяна Степановна бәтин оюлабыт оюлара оюларын таңастарыттан кини бу оюларын таңастарын Москвага заказтан тиктерер. Олата боюлар барыта сақа сиригер бар сибеккилер лыктар көтөрдөр сақа илгатын барытын бу кини оюларгар киддерер. Türge hosu kirinin. Стручкова дети. Бу Стручкова эпикетта. Буман. Яковлева. Николаева. Малышева Дарья Васильевна күтөк бит билеген. Терский узорик. Бу Татьяна Вячеславовна көрдүк, аныгы стилге сүрдө очойдик киренерер мастер. Бәйті туспа соллақ, истәқ.
манныт таңаһатын ким баарар кетенсеп. Аныгы кемге? Марьяна Вячеславовна. Онтанан билен турар таңас ток бар бу аксессуардара эмие кини үлете. Билеген ыңырабыт Малышева Дарья Васильевнаны. Кирбитекини. Ыңырабыт Сивсева Татьяна Валерьевна, имекön улугуттан. Сивсева Татьяна Валерьевна, боймекön улугуттан. Бу таңалай соннок. Таңалай сон жүйгүйте. Билыргы арсарга атырбыт. Небехи таңалай серге томга кетер, кергенне акчактар кетер. Таңалай сонун жүйгүйте. Ихинен сылжалак, сутурулак, сары етербестек, кулгактак, бергелек. Мекөннөр молодецтар сакалы үгес таңага киренерелер бит. Так, мактал болдун. Баланова Альбина Сергеевна ыңырабыт тамполугуттан белемненер. Попова Маргарита Иннокентьевна булун улугуттан. Баланова Альбина Сергеевна эрки таңахан жүйүтін көрдігіт. Молодец. Так, билеген ыңырабыт сына Попова Маргарита Иннокентьевна бұлын ұлығыттан. Бағалыста. Перед вами традиционная венская одежда, сшитая из розуги, окрашенная ольхой. Костюм состоит из кафтана, торбазов, нагрудного украшения и капора. Также имеется аксессуар, сумочка овса из оленей шкурки. Сынага ыңырабыт Наговицына Виктория. Сынага ыңырабыт Наговицына Виктория Владимировна. Қаңала сулуғыттан бағалыста жекерген. Наговицына Виктория Гаврилевна қаңала сулуғын мастара әме бүкенекі кәмге сүрді өшейді күлеләнерер мастарынан білдер. Кені үксін жие керген таңағар білдер. Оны бұл мастер республикаға қаңаластар таңастарын анмаңнагынан мұқаладайы кәйетчіктері теген тағар бұт мастарынан білдер. Кені теген тағар бұтын кәнне көріннер жоннор бұл қаладай кәйетчі кіржік түшіге біттен өйдөннер республикаға барыта тарғанна. Манна хеге көріғыт бір жие керген таңағын. Олата әбәті, әхәті, иеті ағатта, сеннері, күтеттері, кейеттері барыта бұл бір жие таңағын көріғыт. Бұл кытылақ сон, жабақы бергеhe, онна бұл қаладай кәйетчік, әркей таңаға, сутуроллақ, мойторуқтақ, тыс үрділәқ,
Korok bergehe diyen. Bulurgu seleppeler. Ol oğutan astara, kız oğutan astara. Хангалас малтаныгар улысы Фигор Алексеевич Ус Жаков ден эржоңос седахеделях кихи сыжана бу кини эркихи таңаска булыргы эркихи таңа булыргы таңаска лоғуран реконструкцияламыт буктақ сон эмие кыракыттачы кетехеджер кехетчиге Биэхэн сыл анарат түгертигилли бит. Хосе бәйті Улисова Теренче Мария Васильевна тикпит кейетчиге бит оғылар. Бо, бачаңы дылы бу биэхэн сылға тоқта болбаққа, алжанан да көрбаққа, кубариян да көрбаққа кәлбет. Олаты үгес таңаға бұканчары чакка жетінник берілияқта. Қайги билеген тикпит таңасқы тәйгі сенергітігер, қос сенергітігер тие кәтілияқтақ. Бори дақсылай ақтабыт. Ити таңас ихин мин көрбүтім, ити таңас ихе мие улақан кихи таңахын күрдіготой биетестәк сүрдәу сүрдік тігілі біт. Таңас олихин бачаңа дылоттын тиен кәлдәға. Бұйыр ки онна жақтар таңастара. Білеген бихеқа қамы дем бар. Олата сақа таңахынан же құлын тұтары бәхіс күнігер бихеге қамабыт. Ол оннан Аллах таңастар, ишігес таңастар, ihe tüylek ve ki kenesi, onunla suturullah, katerbestek. Bu manlık tağıstak, otomay turuktak, sılcar, canlar bir yaka, toңмат болдықтыр. Erkeği tağıha bilgin naha taqsanırır. Onun maqtal, Викторияға. На сцену приглашается участница Соловьева Елена Степановна. Улахан-Чистай, Момский район. Представляет традиционную одежду эвенов Момского улуса. Из оленьего меха мукукалар, мужские дахалара, онна женское пальто, украшенное поясом с бисером. Жекерген таңастарғар өлсө келлері бит биги Неустроева Алексей Накентьевич, Лаврентьева Анастасия Николаевна, Заболская Валентина Ивановна, Нерунгри Кораттан. Соқтар, да? Сөп. Отчона Попова Маргарита Дмитриевна, Попов Петр Николаевич, Нерунгри. Сөп. Сынаған работ Федорова Анисия Накентьевна, менге қаңалас. Федорова Анисия Накентьевна, Саха Республикатын Нұрутын мастара. Эгин негетигер бу 17 сүйеттәғі комиттен болулы бұттаңас гипотетическая реконструкцията. Кур, сары, ырбақы, сутуро. Онна бу кытылақсон, буктақсон дек қыдашып, тоғыды таққан түйіләқ. Онна бәт, Анисия, инекенчемді бәті кәті жартаңаға бу оны олақсон. Онна сәләпті.
Следующий участник — Слепцова Инна Степановна, Момский улус, село Улахан-Чистай. Представляет эвенскую одежду. Коллекция представлена 2 зимними и 2 летними костюмами. Зимние костюмы сшиты из оленей шкуры осеннего забоя. Костюмы все имеют распашные кафтаны или шубы, головной убор. А вон летние костюмы, на голове имеется дербеки, головная повязка, и на ногах у всех унты и торбоза из оленьих камусов. Сейчас на сцену приглашается Винокурова Мария Петровна, Аймеконский улус, село Учугей. Винокурова Мария Петровна мекайнулуттан эбен таңахан көрдөрөр. Манакалары? Огоро битинне. Сюда шугай табабытыгыттан синелен тикпит, онна вышыпката барты, табабытыга доготтор. Начугай. Молодец. Эбеннер быйыл бу табабытыгыттан опсайнан табатырититтен бәлере таңастаннар тиктен кәлбиттері сүрдә үші таңастар көддірін өрелдер. Молодецтар, құтығын ұроттар бұд таңастары тақсын өрел. Ихи өре бітер онтон. Семейнердер кім бәрі? Бұқанау тақсылды де. Әгір олданы. Жекерген Москвитина. Қай бәрі? Москвичина Матриона Семеновна ұсалтантан. Жекерген таңағынан тақсар. Москвичина Матриона Семеновна. Пожалуйста. Они. Сенаға күтебет Москвичина Матриона Семеновнаны усалдан. Осының жабы кәнекі ғақтарға жекерген таңға ұлысты бұста жек қығып, олаты әркеге оғы жақтар таңастарын бұлырғы сақы таңғығар бұқтақ соннорға, күтілақ соннорға, оналақ соннорға, олығыран жон серге тиктен кәтері, оны тағынан, оны жөрелен, мелхиор алттан, үрін көмес кергелері, есіменен керелері сүрді құшығайды көстері. Егендегі тігер оналақ соннор, әркеге кәне оны жақтар, оны қотығары мен олақсон. Сүрдәқ жөйдік тігілі бет, молодецтар. Оны қанық бағарыртын сақатаңағын кені кергелі ситерер. Оны жа бұл үрін көміс кергел кәтәхәджер кілжылақ, бастыңалақ. Үрін көмістен оңғылы бұд күрдақтар, әржоннор, молодецтар. Сынаң рабыт Фадеева Анисия Кузьминична, қаңала сұлы ұттан. Кеме? Оңырдыларды. Оша бар. Фадеева Анисия. Фадеева Анисияның кенчемна, Сақа Республикатын нұротын мастера республикаға әлбәқ кеге қабуға сақатаңын тарғап бүттік бүт кергел.
бу кини боллагана ан бастан республикага эме бу ксенофонтаптар таңастарын тиген таар бута. Биге атырбыт ксенофонтаптар биллилях ученайбыт, биллилях интеллигент жонмут каңаластан төрүттәк жоннор таңастарын жүйен бу республикага көрдөрөн кини сүрдәк учугай коллекцияның орбута, ол коллекциялартан сорохтора маннеме баалар. Бу боллагана сака мааны таңа ден. 19 сүйе бүтүнәгы сүбе сүйе сааланытынагы сака мааны таңа, интеллигенция кетер таңа. Жекерген түһүмәгәр кыттачы мастардар баалыста сынага шугахан бәгыт көдөрү күтүгер киренин. Бу манна бу халадай быһытын жиктерге катын сөп үһәттен түһәрәттә 3 минутту иче каңаластар онна усалданнар мааны таңастаргар ордук көстөр. Эгенниге тигер Саха Республикатын норотун мастара Фадеева Нисия Иннокентьевна. Бәйтәме бу каңалас ксенофонтаптар таңастарыттан жүйі бүт таңаға сүрді ақышығай. 19 сүйеға бұл үрбәі сүйе сағаны түгер бейгі саха интеллигенцията қайдақтақ күрдік маңытып таңныбыттарын бұл Анисия Иннокентьевна бейіға көддірді. Мақтал. Так, быйылгы көрөк сүрдәк үшүгей мастардар кытынылар. Кақтақ мастардар бүгін кәлән кытынылар. Жүлдір сүбәғі кытанақ соғыс болуы. Дейсаныбын. Ол гынан баран көрәк аты көрәк. Көйбіт көйер. Семейный говорит. Кузьмина Александра. Билеген әйген негетер Кузьмина Александра Петровна мәңе қаңала сұлуғыттан. Мәңе қаңала сұлуғын нұротын мастара Саха Республикатын ұсыран айымне мастара. Кәнеке білеме әкені реконструкцияны неме жарықтанын әрер. Жие керген таңағар сүрдақ үшгөйді күлеләнір. Рәхи көріғыт бұл 18-19 сүйетәғі жақтар оны әркеге таңастарын. Манна былыргы Американский музейге хаттар сақа оғыролақ курун кені реконструкцияда сүрдәқ інтіреней. Бұ таңастарығар Александра Петровна көміс алтан кергеллергер улахан болғамтаны урарын бейі көрөбіт. Ол күрдік манна куту кергеллер. Онна үрін көміс милхиор кергеллер. Кутаның оғылы бұт кергеллер көстөллер. Оғырулақ таңас бұл кәннеке экспедиция, французская экспедиция, материалыттан реконструкция. Ортоку таңас кытылақ сон. Онна кене күрдақ, өттік семектақ. Онна ме сүрдақ інтірейіне ити илінке бігер, кетит илінке бігер, итіндік илінке бігер. Өтті ме бұл мәңе қаңалас ұлығығар ордық көстер дейпін бағарабын. Онна бу кеннеке эрки сона бу эрки сонугар онна куругар биһи көрөбүт эми реконструкцияны ола битер Гоголев Анатолий Игнатьевич көмүттен булбут курун кини бу сапкаланың орбут онна этербегер жикте тербес 17 сүйетага ме көмүттен булулубут этербеги кини Ярославский музейгер көрөн онна кирен реконструкцияланың орбутын көрөбүт. Сүрдә очугай, бу мастер кеннеке ме тақсар кыртақ, улақын мастер хеджер күрді көрөбүт. Мақтал. Билигенің ұрабыт Босикова Надежда, оны Семен, өймекән ұлыстарттан же керген таңаға. Өймекән ұлуға.
Те бу эмекен улуттан. Бос Надежда оны Семен Босиковтар. Пахалса тустана бут манна той бу кыпкыра. Ого бут кете тамы туян калбыт. Молодецтар. Эбе онна бу кыроголор олаттар таңастары сүрдәши билинги кемге сөптөктүк тигилли бит таңастар. Молодецтар. Бу манны кырогону көтөгө хеджан конкурска күрәккә кытты диен, оны түннөрү көнүстөрү тиги диен сүрдәк. Ырахан үле, onun бияхан бу эдер жоңго Надеждага Семеновнага, Семенга иннигитин өсү күстә хүләне жылууру кыгы багарабыт. Сүрдәш таңастар, молодецтар. Таңас комплегынан тегиллебит олата тассары таңас болбатак өсө ес бытиге кетиллер каладай кехечик аныгылы тигиллебите эме сүрдәш өдү көстөр. Ага кие банна бәтин бу же сайынгы таңаһын көддөрөр. Бәтигер наһа барар. Билеген олаттар, оны эрҗоннор сакалыр бахыны наһа ишедиктиктерен кетер болулар. Куат курдак. Эдер елларга Надежда ага оны Семеновна уруяха болун маннык саха таңаһын эдер үчат көрдөрөрө сүрдә хошугай. Мактал. Көндү бар жоннорбут, талы талба, сахабыт сирен төрі толоқтоқторын, кереманы охуармандар таңастарын көрдүбіт сеңердібіт, сотору кемінен түмік тақсыға, әхігені әғарделер, Лука турнин атынан стипендия қахайына, импровизатор комушут Игорь Игнатьев.